Bez obzira da li opremate novo kupatilo ili kuhinju ili ste u fazi obnove već postojećeg, u jednom trenutku će vam biti potrebno da odaberete slavine. Ovi elementi ne samo da su praktični i veoma bitni, već i vizuelno determinišu vaš životni prostor. Pored svoje osnovne funkcije, slavine mogu da daju poseban pečat u uređenju vašeg kupatila ili kuhinje. Prilikom odabira slavine, ono o čemu treba da vodite računa jeste da slavina treba da bude odličnog kvaliteta, da se lako održava. Međutim, ono što je također važno jeste i estetski izgled, odnosno kako da ga uklopite u vaš enterijer. Još jedna važna stvar na koju morate da obratite pažnju prilikom odabira slavina jeste dovod vode. Da li se voda dovodi do slavine sa centralnog bojlera ili pa koristite niskomontažni ili visokomontažni bojler. Ranije se izbor slavina svodio samo na nekoliko različitih modela ili materijala, dok je danas potpuno druga priča. Materijali su različiti, modeli su različiti, pa tako ovoga puta želimo da vam predstavimo brand Rubinetta. Litvanski brend izuzetno kvalitetnih slavina koji je na našem tržištu prisutan već nekih 25 godina. Rubinetta prilikom izrada slavina posebnu pažnju posvećuje kvalitetu, materijalu od kojih su slavine izrađene i kad je u pitanju materijal uglavnom se koristi mesing ili hrom, čak u hromu postoje određeni aditivi koji pomažu da slavine budu kvalitetnije, odnosno dugovječnije, čak i prilikom više godina korišćenja. S obzirom na različite zahtjeve klijenata, Rubinetta u svom asortimanu ima slavine koje mogu da se uklope u moderan ili u tradicionalan stil uređenja enterijera, pa tako, na primjer, ukoliko imate minimalističko opremljen prostor, predlažemo da izaberete slavine jednostavnih linija, kao što su recimo Ultra ili Aksa za kuhinju, ili Uno kolekcija ili Nica, Etno također za kupatila, a s druge strane, ukoliko više volite retro stil, predlažemo da izaberete Toskana kolekciju, odnosno model slavina u hrom završnoj obradi ili kroz slavine u bronza završnoj obradi. To su za razliku od jednoručnih slavina koje su negdje i najzastupljenije u posljednje vrijeme dvoručne slavine. Uglavnom se u posljednje vrijeme koriste jednoručne slavine koje su lakše za rukovanje. Posjeduju ručicu koja može da se pomjera gore, dole, lijevo i desno i u zavisnosti od toga možete da podešavate toplu, hladnu vodu kao i jačinu mlaza. Ukoliko dosta vremena provodite u kuhinji, naš predlog je Ultima slavina u crnoj ili u bijeloj boji. Ona posjeduje gibljivo crijevo kao i mogućnost podešavanja mlaza, te na sebi posjeduje magnet koji vrlo jednostavno i lako vraća slavinu na svoje mjesto. Iz bogate Rubinettine ponude možemo da istaknemo olousponski tuš set, hrom završne obrade modernog izgleda, koji pored toga što ima odličan odnos cijene i kvaliteta, posjeduje bočni izliv, okretni izliv vode, ručicu, odnosno prebacivač mlaza vode sa tuš ručice na tuš glavu i ono što je karakteristično za ovaj proizvod jeste da kompletan proizvod ima 5 godina garancije, za razliku od ranijih proizvoda gdje su tuš glave imale samo 2 godine garancije. Razlika u tuš glavama ranijih Rubinettinih proizvoda i ovog olo tuš seta, koji je za kratko vrijeme postao jedan od najprodavanijih proizvoda, jeste što tuš glava u ovom setu je u čeličnoj završnoj obradi. Bogat asortiman Rubinettinih proizvoda možete da pronađete u Cerovo poslovnicama širom Crne Gore, u baru Podgorici, Radanovićima, Budvi i Ulcinju.